I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angikubingelele egameni likaJesu Kristu kuphi nakuphi lapho ukhona khona. Upholeka nalithuba leli lihle lekulalela iRhapsody yamaqiniso. Incwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakilome DSCD. Lamuhla 13 kuMay 2025 ngoLwesibili. Kanti ke umfundisi usifundisa ngokuthi wafa ukuze asinike impilo lensha. Kuba seRoma 6:6 uthi siyathi ukuthi umuntu wethu lomdzala wabethelwa esiphambanweni kanye naye khona kuthi umtimba wethu wesono utewufa singabe sisacilatwa sono. Amen. Umfundisi uthi inkosi Jesu ayitanga kutosinika inkolo yedwa kutosipha impilo yaNkulunkulu. Wanikela ngako konke. Ushona ngempilo yakhe licobo uze asende bamfana baNkulunkulu. Amen. Na uconza kahle lesi simvo salomhlatshelo wakhe kutawugucula indlela lobuka ngayo impilo. Utawuphila ngekuncoba onke emalanga ngekwadi ukuthi kufa kwakhe kungcwatsha kwakhe kanye nekuvuka kwakhe kwasilethela kuphila lokuphakatha sakhululwa esonweni kugula buphuya nekufa. Amen. Lo mhlatshelo waJesu Kristu wekuncoba wawungasiso sibonakaliso nje, wawuliciniso leliphathekako. Kanjalo nalenkululeko lo asilethela yona kuvuka kwakhe kwaqinisekisa kuncoba kwethu kufa kanye noko konke kucinzeteleka. IBhayibheli lithi siyathi nokuthi Kristu wavuswa kulabafile angeke aphindze afe nekufa sekude emandla eti kwakhe. Kubase Roma 6:9. Amen. Awucabangeke kufa sekude emandla eti kwakho nawe ngoba sewukuye. Ngekufa kwakhe kungcwatshwa kanye nekuvuka Jesu wakunika bunguye bakhe licobo. Nyalo sewuphila kuNkulunkulu. Amen. Awukacelwa nje kuphela udelwe kabusha sewendiwe lolungile waNkulunkulu Kristu. Kungako ungamemetela ngesibinzi angeke ngize ngigule empilweni yami, ngeke ngize ngishayeke empilweni yami. Letivumo leti athi silo lide tingemaqiniso alempilo leseyimukele kuKristu. Amen. Ngakho ke busa empilweni ngaKristu njengoba iBhayibheli lithi nangabe ngesono semuntu munye kufa kwaqala ukubusa ngaye. Kakhulu kangakanani ke labo labemukela umusa lochichimako nesipho sekulunga bayawubusa ekuphileni ngemuva munye lo nguJesu Kristu. Kuba seRoma 5:17. Amen. Yekela kwetama kwenta timvu sawuvele uphumelele Kristu. Umuntu lomdzala sawufile futhi lo muntu wakho lomusha uphila ngempilo yaNkulunkulu. Umpostoli Paul usitshela ukuthi kanjalo nani kufanele nithathe ngekuthi nifile nehlukana nesono kodwa ke niphilela uNkulunkulu ni Kristu Jesu inkosi yethu. Amen. Kuba seRoma 6:11 phila nalo lwadi awusiso soni ukulunga kwaNkulunkulu Kristu Jesu awusiyo lo wehluliwe lozama kuncoba ungiloncobile uyabusa empilweni ngaKristu Jesu. Hallelujah. Kuchubeka nesifundvo ungafundisa 2 Corinthians 5:21 kuba seKolose 3:3 kuya ku4 nekuba seRoma 8:10 kuya 11. Amen. Sitawusho ke na umthandazo utawusho emva kwami uthi babe lothandzekako ngiyakubonga ngimsebenzi lophelele waKristu longende ngaba ngilolungile loncobako nalophila kuwe ngehlukene nesono buphuye kanye nako konke kucinzetelwa sitha. Ngiphila ekugcwathisweni kwempilo yaKristu. Ngibonakalisa inkathimulo yakho yonke indzawo egameni likaJesu Kristu. Amen.